babambelela phasi kohlelo lethu umgwazela babukele emakhaya nibingelelo yana ingwe edle ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje ke siphele lo sisi la wasicela semsize unenkinga nobhodi ayemthembisele ukuthi uzomnyusela i-credit score kodwa ke babukele nani niyazi anginamaningi ngile ngamaningi ake sinikeleni khona kodwa ke before sinikeleni khona babukele ngicela ningakhohlwa ke lapho ukusubscribe ni like ni share phela babukeli igama lami nguNonhle ngibhalele uhlelo lolu kuba bangiphelezele ukuba ngiyocela imali yami kubhuti wathi uzongisiza nge-credit score andiphelile manje inyanga engangisizi nginethemba ke lokuthi babukeli ngoba sengibhalele lo hlelo ngizobe sengiyathola usizo singaziye noma somthola noma ngesimthole ngoba yena usedlalile ngami isikhathi eside. Ngathi kuyahamba wena yebo hamba kanjani ba Kunjalani manje? hamba kanjani awumesisa sorry mfethu sorry kancane ayikabi ungafuni size singenele endlini yakho yini manje mfethu into yokuqala nje yachithile kwa isikiki ikiki uyichitha khona la phambi komnyango mfethu yini manje mfunani hey nifunana mfethu yazi usingigile lalela mfethu ayikabi size kuwena hayi mfethu anginazi ima phela cela ukuthi usichaze mfethu yazi ukuthi into esogcina singena ngenkani endlini yakho mfethu kanti yini inkinga size kuwena yini abantu ongabazi ungabangenisi ihlale phansi ubuze nize ngani sichaze manguthi ngampela size kumuntu orongi siphume saphi mfethu anginazi yazi awumazi lo sisi hayi angimazi mina Awusangazi hayi iyona vele into ojwayele ukuyenza nje awumazi lo sisi hayi angimazi awusangazi futhi yazi mfethu ngilele la awumazi lo sisi hayi angimazi asazani mina nawe hayi ngicela ukuthi singeneke hayi mfethu yazi ngibambezela ngilele lana ngiyavuka ntambama ngemsebenzini hawu manje fanele ngalali siyangena hayi mfethu angikwahlile mfethu sengena ngenkani endlini asingeni ngenkani ningena ngenkani sikutshelile ukuthi sicela ukungena ningena ngenkani ngiyasho ukuthi anginazi angimazi nalokuthi senze njani ke thina uthangazi ebengazi cha ngifuna ukumbuza ukuthi senze njani ngoba uthangazi awungazi nizongimela bafethu lendlini nizongimela cela ukuthi sihlale phansi phansi ukuze sikhulume yo sawubona njani yes mfana bafethu sawubona njani yebo sanibona yebo okay mfethu lalela ke kahle sila endlini yakho on behalf of usisi uyamazi usisi hayi angimazi lo sisi lo mina okay ngilalele ke phela ukuthi kwenzakalani sila on behalf of usisi uthe unenkinga nawe mina igama lami ngingwenya edlezeni hamba ngaphansi kohlelo umgwazelo usisi usibhalelile la wathi khona ongokwakhe ongakuwena so ngicela ukuthi kube usisi ke ozochaza angithi uthi wena umazi hayi uyamazi mina wemfethu bafethu hayi kithi lalela la bafethu hayi kithi engizoyikhuluma khona amakhamera la kwenzakalani ngeke kuze kufike la emakamera manje la ukwazi ukungilalela kwenzakalani bese ngesifike la ukuthi ngize ngifike namakhamera yabona mfethu umuntu ongenacala akashake njengoba ushake nje uyashake wena kade athi ngifice ngilele cha ngifice ngilele ukwenza ukuthi yazi mina ngiyakubuka ngiyakubona nje ukuthi uyashake kodwa manje uthi awazi lutho ngeke ngashake abantu bezendlini yami engingabazi namakhamera la kugcwele amakhamera ama-security kwenzakalani angazi ukuthi nangidisturb sis ngicela ukuthi uchaze ukuthi kahle sila endlini yamfethu ukumayelana nayo ngoba uyachaza nawe ukuthi siyamdisturb ufuna ungamoshi isikhathi sihlele sihlalo dabeni siphume esambeni uyazi kuyangicika ukuthi uthi awungazi kubeni ungazi qho wena uyangazi
yimi lo sisi lo osebenza lapha emajadini uyangazi nawe futhi la emjondolo ungazi kahle wena uhlezi usiza abantu ngezwe kuthiwa usiza abantu saxoxisana wangitshela ukuthi hayi uzongikhuphela i-credit score yami ngoba ihleli ku-36%. Yeso ngakutshela futhi leyo nto sayiqala kuJuly wangitshela ukuthi wena ungakwazi ungenza leyo nto ithathe ngisho u2 months ngabuza ukuthi malini ngathi wena 3,000 ungazi ukuthi ngisebenza kanzima ukuze ngithole imali ngathi mina ngoba sekuJuly manginginika le mali ngoba uthi hayi within 2 months izobusilungile shuthi nami ngoDecember ngiyokwazi ukuthathela ingane ngecredit wena angisakutholi efonini nganginika u3,000 wena Hey yazi lo nganginika u3,000 wena awusatholala efonini mangikufonela izingakanye ithi welcome to voicemail ku WhatsApp ke hayi ke angazi kwenzakalani ngifike la intombi yakho mangiyifica la endlini ngitshela ukuthi hayi sisi akwena oqala ofika mhlawumbe wes4 noma wes5 njalo mangifika la kaze kwathiwa ngoqala ofika intombi yakho mangifika la ngizoyifica la ihlezo sho njalo kangaki mina ngikhuluma naye WhatsApp ungitshela ukuthi angifike ngithi ngiyafika la endlini yakho ungeyisa ungitshela ukuthi ulinda ngazi abantu abaphezulu kwashaya cima ngoba nathi thina sala siphansi wena uyangazwe nathatha u3,000 mama uzongilotuza icredit score uzongikhuphela yona ngoba iku36 kuzobe namhlanje ngalokho angibaleka ngoba uthi awungazi kwenziwa yini ukuthi kudlalwe ngabantu abayizamelayo empilweni yini ningayi kozama kubantu asebe right ngoba niyazi ukuthi kulula vele ngapha kubantu abahlwempu ayikho mina into engizoyikhuluma ngafuthi amakamera cala ngiphumele nje mina ngeke ngakuthini mina engifuna imali yami into engifuna yabo wena ngifuna imali yami lalela Bethima i-wrong lento yenza okay vele nizongishaya ngizongihlasela imali yami ngisho ngefoni ngizongihlasela hlala phansi nizongihlasela hlala imali yami phansi sikhuluma uthi zengane bafethu ngeke cha hlala angizophuma la endlini yakho imali yami 3,000 usebenza nzima hlala awuhlale phansi kwakunzima ngikukhokha nginyaka ko-1.5 mina 3,000 lalela sicela ukuxolisa ngokwenzekile kahle kahle azizele lento eyenzekile understand manje nakushaya ngepapa ngiyashaya shuthi ngiya-abusa mina ngoba la umuntu wesilisa la ukwazi uku-abusa wena angithuthusisa umazi angimazi mina lo sisi angimazi ngiqala ngisho awungazi akwazi mina awungazi awuyeyisa wena imali futhi wena ngakufakela imali eCapitec ngani ngizama ngo-1.5 ngoba ngisho ukuthi ngisebenza emajadini ima wesisi imali yakho uyayazi ukuthi imali uyazi ukuthi iCapitec yakhe man njalo ngilungise la wena sisi uthi wamfakela kuCapitec wakhe okay uyamuzwa usisi namanje usapheki ukuthi wafaka kuCapitec wakhe ufakela mina imali let's say angithi usisi la une bank statement yebo ngina bank statement as a proof yebo wena inamba le azosinika yona masifonela manje ngeke ring ifoni yakho ima ngithi ima uthusisa umazi akithi manini bafethu sikhuluma cha ima wena lalela mfethu wemfethu lalela la angithi uthi wena usisa umazi asikhulumeni asikhulumeni wemfethu imaki yini wena usenzile yini esesizoyikhuluma manje ayithi uthusisa umazi lalela kodwa baningi mfethu abantu engibasizayo mina baningi ngamtshela ngathi akalinde liyeze lakhe wathi within wena wathi 2 months ngeke uzuphele ungangikhuphulelanga i-credit score yami kuze kube namhlanje u3,000 wawuthatha nini ngiyachaza ukuthi baningi alinde kanjani uphelile u6 months mina nganginika imali yami namanje akwenze lutho ukumphika lo singena la eminyango umphikiswa yini awukuchazela lelani bafethu njoba ade ngimchazela naseqaleni ayikho into engifuna ukuyikhuluma kulamakamera angithi sizokhuluma sobabili ima-ke wena manje usuthi sezokhuluma nobabili uthe awumazi kwangeke kuze kufike yabo ngoba ngifanelele ngibhalele show ukuthi abeze bezongisiza ingoba ngikhathele ukuthi uma ngifika le ndlini yakho ungenza isilima ngingakufici noma ngifica intombi yakho ingichazela this and that ngicela imali yami la ngizophuma nemali yami la sis yini nje uthi angithi lento bafethu ngicela niphume le ndlu laba bazothatha le mali ongafuni ukuyikhokha uma ngihamba ngedwa ungenza isilimo ngoba ngumuntu wesifazane ngicela imali yami wena uyiscammer actually
iproof inkinga nginayo khona inemali enginika yini ofuna iproof bebekhona inemali ukunika wemfethu wena yini engathi wena ujwayela mina kahle yini ulanda amakhamera lana bebengekho labantu ukhandinayo into ene-proof yayo ngeke uzuphika into ene-proof yayo cela imali yami awunika imali wemfethu imali yami awuchazeke ukuthi yini nomfuna ngize nginike i-bank statement uyibona sisi ngicela ukubuza-ke mfethu ukuthi yini ekubambile ukuthi usisi ungamlungiseli njengoba nani nixoxile ayikho into engizoyikhuluma kumakhamera okay yabo nje bengilethela amakhamera angithi sasibabili ngicela before size uze wena ukhuluma khona into engicela ukuthi ngiqale ngiyicacise kuqala uyabona lento yokuthi khona umuntu ozokulungisela izikweletu into engekho leyo wena udlala ngosisi ukuthi uzomnyusela i-credit score yakhe into engekho leyo baningi abantu lalela la ngikutshele mina ngilindeke ngikutshele ima ngilinde phela ngilinde mina ngikutshele sisi i-credit score akekho umuntu okunyusela i-credit score i-credit score uyinyusela wena ngokuthini uyahamba uyovula i-credit esitolo ika-Pep ika-Jet ika-Mr Price uyahamba uyovula i-credit lapha ya uthathe ingubo ukhokhe kahle the moment ukhokha kahle ibona asebekunyusela ke mhlambe ngo2% kule nyanga mhlambe kulezayo 8% ngokuthi wena the moment wena ukhokha kahle esitolo ila i-credit score yakhe inyuka khona lento yokuthi khona umuntu okumele umnike imali akunyusela i-credit score i-scam leso uthi ngisacela imali yami basuke bedlala ngawo ngeke yabo lo 3000 lo unike yena bekumele uhambe uye esitolo uthathe impahla zengane noma something bazokutshela ukuthi mhlambe sokunika u500 uthatha izinto ezingango 500 ukhokhe wonke uphele uphinde futhi ubuyele uyothatha okunye the moment wena ukhokha iyanyuka i-credit score yakho ngapha yabo lento othi umuntu khona umuntu ozokwenzela i-credit score into engekho le scam leso lo yakujwayela manje uzokulungisela i-credit yabo lento yokulungisela nama credit score namhlanje sizoyivala thaqa lalela la uyabona njengoba ngibizwa mfethu ngengwenya edlezinye ngibizwa ngengwenya lento mina engiyisho manje bandlini ukuthi akekho umuntu onyusela omunye i-credit score ngikhuluma ngento engiyaziyo if you know you know if you don't know you don't know bafethu lalela la musa wena ukwenza usisi umtshele ukuthi uzomnyusela i-credit score ayikho leyo nto uzomnyusela ngani i-credit score yakhe wena sikwazi ukuthi sixoxe sobali nganginika ithuba ngi-right nganginika ithuba ngiyabona ngabenzela bazosiza mina ngoba ngikhathele wena ngicela imali yami yabona ngoba ngifika ngoba ngibabhalelile lo hlelo ngizocela imali yami ukuthi ngi-right uwena ufuna umgoqa yabona ngoba futhi esengichazelile wabona ukuthi ukuyisebenza emajadini lokho akwazi ukuthi ngihlala emjondolo wathatha amathani sebengichazelile ngicela 3000 nami ngihambe ngibheke esitolo ngiyothengela ingane zami ingubo zaChristmas ngeke ngikwazi December manje futhi ngicela bebekuphi babengekho impela kodwa ukuba uzange uze ungibalekele aningivumele mina ukuthi ngithinti akimi la yini pho kubelula ngibambelani mina angicela ngivumele kanjani lungisa wena nizongarasa uma sesithola imali yami la awulungisela usisi into yakhe lonke njani ngoba phela anginayo imali awunayo imali nami yenze njani ukuphi feke ngikwenza banginamali kanjani anginayo imali yini lento ebikwenza ukuthi udlale ngosisi yini umchaphaza umtshele ukuthi uzomlungisela lalela mfethu hamba ufuna umsebenzi yabo lento yokuchaphaza abantu abangenalutho la eSouth Africa kumele ivalwe ngoba iyona lento enyusa ubugebengu nina nithatha iadvantage yokuthi abantu baxhwempu and bafuna izinto ezingcono inkinga yabo yokuthi abazi ukuthi bazokwenza kanjani izinto nina senithatha leyo advantage ukuthi nitshele ukuthi nisile mase niyabachaphaza lento usuyenza kusisi manje lalelana mfethu ayikho mina into ezoyikhuluma kumakhamera u3000 lobukhokhiswa sisowani into ezoyikhuluma kumakhamera ngoba ngicela ngiphumele kwami noma ufuna ukukhuluma ngenduku ngicela 3000 cha ufuna ukukhuluma ngenduku yini manini 3000 wami wefethu
ngicela umsondele No, ngizokhuluma naye. angithi yini uthi wena ngekwazi ukukhuluma kumakhamera akukho esokhuluma akukho esokhuluma wena ukhuluma ngani ingekho ikhamera sisivumela wemfethu wena ufuna ukukhuluma ngathi uthe ufuna ngeke ukhulume kukhona amakhamera sizokhuluma soba ingekho ikhamera imali kasisi ke izokukhokhela kanjani sizokhuluma sobabili nani mfethu ulalela la sisi manje esokhuluma kwamakhamera ngithi la sohamba imali yami uyikhokhile yabo ngoba ngibabhalile nje bazolanda lo mali yami ngikhathele wena bese ngikhathele wena ungafuni imali yami ungibaleka lento ojwayele ukuyenza ushuthe ebantwini ngicela imali yami awuchaze imake wesisi ngicela nje sisi before size sithi ukumnyakazisa kancane awusicela usichazele ukuthi indlela nje wawuzosiza ngayo sisi ukuthi anyuse i-credit score futhi uyashawa buka khona nanalokhu njana la futhi wena nje zihlezi zikunetha buka khona nama-crashes yabo nanga asase-fresh vele futhi kwashiwo kwathiwa njalo uma ngifika la ntombi yakho uma ngiyithwala ihlezi izosho ukuthi angene yokuqala ofikayo ozofuna imali yakhe noma uzofuna yena ubhudi lo awuchazi ukuthi kwenzakalani ngemali kasisi and ngicela mina ungichazele ukuthi wawuzomnyusela kanjani usisi ilokhu njana i-credit score yakhe njengoba ngathi nawe nje udinga ukunyusela i-credit score kwawena bafethu kahle kahle ukuyikhuluma lena kunabantu engisebenzisana nabo labantu laba ngifike ngithatha imali bese mina ngibanika enye ingxenye ngisale nenye ingxenye mina manje njengoba seningishutha kanje bazothini bona imali the time nikwenza lokhu nabo nike navumelana ukuthi okay makwenzeka mhlambe kwenzeka le ibhem bafethu akabuyisele phela umuntu imali yakhe awuzama ukubathinta ke labo bantu no savumelana nabo ukuthi omunye mfethu oyedwa kwistofu angikwazi ukuthi mabhuti nangithi wena uthe mina ngikufekele namakhamera bayingozi labantu njengoba ngifele namakhamera ngithothi ngifika nabantu ongabazi babengekho mhla sivumelana nawe akwazi ukungitshanga abantu ababengekho mhla sivumelana ngisacela ungifonelele bona-ke khona kwenzakalani ngoba imali yami ngiyayifuna batshothi ngifuna imali yami akuwenze njengoba usisesho no lale bafethu wena the time uthatha imali kasisi usisi kushuthi asiyingozi ngoba mina ngikho dangerous man angithi ngiyachaza ukuthi laba bafethu engisebenzisana la ngithatha ingxenye beyithathe nabo ibona abakwazi lalela-ke mfethu asenzeni kanje sicela kuqala uthatha ingxenye kasisi le abakunika yona uyibuyise kusisi mase sizohamba nawe-ke sobe sesikubambile-ke siyakubona wena uzofika ubakhombe ukuthi hayi bafethu nangu lo muntu usenifikele nabantu nabo njengoba usibona bafethu nami ngicashiwe la bafethu niyazi ukuthi uma usukwenza into nawe uthi uyazama bozama imali nami lana bafethu ngifakiwe hayi ukuthi mina osebenzayo yibona musa ungitshela ngabanye abantu ekubeni sasisobabili mina le time ungitshela ngalento yo-credit score uzongikhuphulela yona awuzange uzungichazele ukuthi kunabantu abazokusiza abangaphezu kwakho or abake awuzange uzungichazele lokho mina njengamanje ngithi ngifuna imali yami kuwena uma ukuhlula lokho ngicela ufonela abantu bakubatshothi ngifuna imali yami namhlanje lungile bafethu namhlanje ngoba nama kubika la ngothi sendethi namhlanje ukuthi bafethu uzothola imali yakhe namhlanje uzoyithola imali ngicela cishe ikhamera uyibanja ngazi angikho safe ngoba bazothini babengola kumakhamera kwamele ukucabangeke lokho kwasekuqaleni mfethu imake mfethu ngicela ukubuza kayikabi anginandaba nokuthi usafe or awukho safe yokubona nabangani into eyinkinga la nathi siyabona lokhu kwakho okushoyo manje inkinga-ke ile yokuthi usisi njengoba ela kahle kahle ufuna imali yakhe and sekuyaphoqa ukuthi iphume namhlanje imali kasisi you understand hayi ukuthi khona umuntu olwa nawe la braso ngizomkhokhela ngicela ningicishela ngizomkhokhela mina ngifuna namhlanje njengo yamuzwa yabo ngifuna ukuthi ngithi ngiphuma namakhamera engwabizi ukuthi ngoba ngicela bezongisiza bangifunele imali yami ngifuna ukuthi ngithi ngiphuma la ngiphume nemali yami wena awusakwazini ukuthi ufonele abafowethu bakuzame lo 3000 kasisi ukuze phela mfethu izinto zenu zizohlezi ziqondile yabo nje mangase ubuyisela usisi imali yakhe nje
kungaphela siphume sihambe sikushiye kanjalo. Yabona abo 3000 lokhu bathathe ebantwini. Uthola malini uma usubasizile? Imali nje oyitholayo wena. Lo 3000 wami uthathe ithole malini? Mina banginika 1000. Buka nje usebenza kangausebenzela 1000. Yabona lama 1000. Ngifuna imali yami ngala 1000. Lo muntu udala ngawe. Wenza isilimo ungathothi nalento ayishoyo into engekho. Iproof yalento ayishoyo wena unayo. Ngoba unayo. Mhlambe iyona buke ngeke uthi umuntu ugqoka umaFabian kodwa manje iyona ke yona yabo le Fabian iyona emele lo ayigaba ngisho ukuthini kumele ubhudi lo Fabian ayikhumulele sihamba nayo ke le Fabian sengiyabona manje sengiqala ukuba neplan yokuthi imali yami zoyikhokha kanjani ngoba kuyahlukana nokuba neplan lesikhipha lesi sohamba naso imali masigisoyikhokhalela phela amakhamera acishwa makwenzeka izinto embili masikuthela induku siyawacima amakhamera yo noma ufuna ukudedela igaxa-ke zabantu ongafuni ukuthi izwakale la mawufuna ukumenshina-ke labantu osebenza nabo hayi-ke singawacima ngicela niwacishe amakhamera imali awusitshelele njengoba sesikutshelile thina ukuthi siwacima amakhamera makwenze njani ukuphi-ke wena ofuna ukwenza njengoba sizwacima imali yami ngoba wazi ukuthi uzomisa kanjani sicela usiphe imali kasisi or else mawuhluleka yiloko usisheshe usithinte sina senze ngenye indlela bafethu bafethu kahle vele iteni iplan ukuthi akekho umuntu ozokuphumeza wakwazi wena ukumphumeza iplanile vele wena usisi the time wena ungihlumezile ngithatha 3000 nami njengoba uthatha imali kasisi uke wacabanga kusisi usisi bafuna ufuna ukuzwa isitori sami okay imali ngicela ukuthi sike mfethu yabona njengoba ukhuluma uthi awufuni usingizwe isitori sakho ngicela ukuthi ukusichazele-ke isitori sakho-ke brazo-ke sisizwe ukuthi sithini isitori sakho angithi uthe mina ngifuna ukuzwe sakho isitori awukuchaze sakho lalela mfethu usisi ngiyavuma ngiyamazi ngiyavuma ngayithatha imali kodwa manje kunabantu nami abangiphethe angiyiphethe manje njengoba niza lamakhamera la endlini uma bengibona shuthi mina uqonda ukuthi lapha ethi mangife kanjani mangife kanjani ngoba laba fowethu laba ba dangerous yabo if manje sebebona yonke lento kumakhamera ngisaphaza yonke lento esiyenzayo shuthi mina kufanele impilo yami ingabi safe ngoba ngiyasho ukuthi cisha lamakhamera ngizoxoxa mina nalothi ngizomnika imali yakhe ima-ke wena before ufika amakhamera la uke wacabanga lokho ukuthi njengoba usisi ungamnika imali yakhe elibe lefike ifune ukuthi wena if mangasenze ngenye indlela usisi kunga-end apha wena usenkingeni uke wacabanga lokho hayi inkinga losisihlulo kulinda imali ukuphi imfeso okumele akulinde wefuthi angaze ngashaya isicapha mina ngeke ngize ngiphinde into eyodwa ngishilo ngifika la nginikwa ithuba kuthiwa ngichaza ukwenza la wena wathi uzongilungisela lento within 2 months anginikanga futhi imali kulo 2 months leyo nganginika ngenyanga baningi abantu abaskemayo wena ngoba abantu bayayizwela ukuthi uthi njengoba futhi bengichazile uma ngifika la kukhontombi yakhe ithi akumina oqala ofikayo ezofuna yena ukuthi nami ngiphethwe la you understand ngiphethwe nami hayi ukuthi ngizenzela mina siswela uhlulo yazuya ngifuna imali yami angicabula ngicela imali yami ngicela ufuna ukuzuza angasabi imali yami ngeke ngicela ngiphumele akwazi imali yami ngicela ngiphumele ngeke phumana bafu musungishutha phumanda musungishutha phethu phumanda angicabula ngishutha ngamakhamera phuma phethu ngamakhamera imali yazi nisesokuthandazela ngoba wena usenza ilimo ufuna siphume kodwa imali kasisi ayikho uthi ngizokhuluma ngicecisha angeke ngizokhuluma nawe ngaphandle kwamakhamera ngisilima kakhulu mfethu uthulile bafo engishanga impama uthulile mfethu uthulile la engishanga impama ukuba feke ngishanga kodwa lezizono nazo lezizono eziningi wena mfethu imali funa imali yami cha engicela wena bhuti
Hayi futhi bazophaqa bamba futhi bayaphaqa bamba. Ima, ikhona imali kasisi. Imali yami. Imali kasisi. Imali yami. Ngizokhuluma nawe. Ngizokhuluma nawe. Manje Hayi into ezoyikhuluma nawe mina ngidinga izinto la endlini ezokwazi ukukhava imali yami. Ufuna imali yami mina. Ngifuna imali yami. Bafethu Hey awuzi. Imasisi. Imali yami. Ayikho ezophuma la. Bafethu letha la. Ayikho ezophuma. Engifunayo manje ngisebenze mandiyeni ngisebenza nzima kabi mina sebenza nzima kabi yabona cha ngiyoyidayisa lezi zinto lezi lapha agoba iqole edrobheni la yophuma imali yami funa imali yami naleso skipha seFabiano nje sibiza kabi ngaphuma imali yami lapha imali yami nizobisa bafethu endlini yami ngicela imali yami hayi kabi imali yami Wena njengoba unandaba namakhamera leso skipha sibiza kabi siyayikhipha imali yami ngale ngube la minyango nje kodwa ngayikhapha imali yami imali yami ngiyabonga abantu futhi sekuletha ayisekho ngizokhuluma nawe amafoni ami ngiyawadayisa lalela ngikunika u2 weeks ungayibuyisa imali yami 1000 imkhulu kabi cela ubambe hayi nangathi kwashiwe la iminyango singathula okay sibambe nala minyango nizojoja nendlini yami laba masubuyisa ingubo umasubuyisa imali yami laba masubuyisa imali yami uzoyithola-ke ingubo zakho singadala abantu eThekwini sazela imali la eThekwini sazosebenza imali nawe usebenza nempa 3000 wami iyobonani adlala wena eThekwini make wesisi ima mbambe lo yangaphuma alright sicela sithula yonke into la enomfana phakathi yambona ngoba nawo ugqoka ikhini baba mbambe lo muntu angicela lokhu nje okwakhe lokhu kuyikhini ezakhe lesi ongeka nabo uthini babafana ngiyeka mfethu ngiyathathelwa la ngiyeka mfethu kana manje bambe lo muntu konke ngeke ujwayele ukwenza seThekwini la na yipi hayi nabo thina babafana singabuka laba nje bobathathu la bafana laba ngeke makuzoba abamakhelwane uyena useyochaza vele noma phela shokesi uyabenza nje into zami lezi nithi uyochaza komakhelwane imali zikulekelela hayi uyochaza komakhelwane ebhuti ngeke bandla mina ngeke chashaza umuntu eThekwini ngisungasuka le emakhaya mina ngizophanda la ngizela ngizochashaza umuntu eThekwini mami oba ngizothatha lendlini yami ngizothatha thatha ama-packs phela ngizothatha asambeni shit asambeni ngizonibika mina ngeke phela hamba ochitha isikeki silima niyangigabela manje hayi kulungile ke ngibongile bandla usizo leni kodwa lezi ngiyozidayisa ngicela ukuthi mhlawumbe la 3000 nami ungakhavela yabo nje lesi seFabiano iskibha lesi ngiyokudayisa konke nginakho lama countries ngibongile bandla bobhuti ngibongile nje usizo leni qhubeni kwenze nakwabanye ama scammer la eSouth Africa sikhathele basebenza thina ngasaswa sayosebenza imali la eThekwini bona bazosebenza thina hayi ngiyabonga kakhulu bandla ngibongile shame ngwenya hayi ngibongile